thlir tu te chibai vek ule kan lo le ta Myanmar news hi thlasari don kan puang to lova nikum November ni somni palia tang khan kan chola kumin January ni riat khan ka accident le wangin tun thlain kan la chol chhun zoma akha tokin Myanmar news chanchin langsar zol tlor khomin kan ron puang thin don ani amasa in firfiak sipai somriat chuang an thi thu hianin bulhan tan taila Magwe region Kango district So township Losi area July ni som pariat ni khan zona thak ta chenna Chin state Chindue kholam pana chuak firfiak sipai motor injui chu maswati le luele chin kho inkara tong that kwe anti koi thum hunan thlen lain PDF tangrual ten len mine nan lo beya hemitum hian firfiak sipai somnga chuang a hmunan thia hliam tor po tam takan omawangin jet fighter pahni thlokin bom thlaken an ron puya sipai thi truang hi laung silama an phurlet le ti hriat ani tichuan atum ni nan nimin July ni sompariat tu khan sipai motor te hi injui chuak lein Chin state lam an pan le a yingke khobul yon lui bula PDF tangrual ten nai vai takatangin rocket tenen an lo kap le a heta po hian firfiak sipai somthum chuang thi in hliam tuar po anom le nual ti hriat ani he anin kana tumni chuaka hian firfiak sipai somriat ai tlem lo thi in hliam tuar po tam takan oma PDF lama po mi pahni le LDF mi pathum ten Federal Democracy ramthar nei theina turin an na hlutak an hlan thu PDF tele NUG Defense Ministry ten thu chuan siama PDF tangrol pol ta hi Gango district battalion thumna battalion ngana battalion rukna le Magwe district battalion khatna Mimbu district battalion khatna battalion thumna battalion lina battalion rukna Salin LDF le CDF khonu te anni che in sei chi lama sipai somnga vel an thi thu lo ngai thalela Karen state che in sei chi township Kuilong Tain frontline outpost atanga let le firfiak sipai LIB zali somthum pahni le zanga somnga pariat inkop force za sompanga vel chuana motor injui chu nan phat chaung ya to tha le winter long kho inkara July ni som pakhata tang khan kenan le ten nile chung an lo baya LIB zanga somnga pariat battalion commander telin mi somnga vel an thia mi som pahni vel an liam thu kenan le ten an soi dan chuan ral thomero engma kan khom thei talo ru asurna satawangin rei takanin kap theilowa kanin kap le thin ru asurna satawangin an omna kan mu thei thin lo boka khopa khata chuan sipai ruang pathum holam takinan lo phum akhomi tenan lo hmu LIB zanga somnga pariat battalion commander po in hliama tuara chei thu damdo inan en kola zan a thi thu kan sia kan hual be lai khan jet fighter in anon ka pui bok tinan soi firfiak sipai te hi Kuilong Tain ke matangan chualai khan force za sompanga vel ni ma se chia in sei chi an thlen meu chuan mi somruk vel chau an bang to ti hria tani zu le ya chuak piuso thi polte an bai thu lo ngai thaleila sakai ni jen mungya township topu khuwa tanga thil lei tura chuak piuso thi polte July ni sompariat tu dar som le mi somni pali vel khan landmine boman lo bai thu one way revolution force 10 heti hian an soi dan chuan zu le an chuak an le lam chu konglaka landmine in kan lo baya mi pahni ahmunan thi ui chau dang ta chuan silayan tong pong ka chiama kan hmu lai nge in mi pahni hian thi ani ti in one way revolution force thupong tuina soi piuso thi pol bai tu te hi one way revolution force le Yakuza revolution force te Real God People Defense Force tangrual ten ni let khatlang bula in kana chanchin longai thalela Karen state Miauri township let khatlang bula nimin pia July ni som pasari tu dar sari vel khan firfiak sipai ten ral thuam lian thanem takka pin operation an naya ti chuan KNU kenelet le tangrual pol tenen in ka tonna na sataka thleng chun zoma firfiak sipai lama sipai captain pakata thia LIB zale somparia tami panga ten hliaman tur boka
an hnen atang hian MAT pakhat RPG pathum 60mm pathum inagar bom pali le mobile phone pasari tangrual pol ten an khom ti hria tani hemitoma firfiak sipai beitu tangrual pol te hi KNU KNLA brigade rukna Copra operation pakhatna te Black Tiger le Federal Wings ten nia firfiak sipai tral thuam lian ka wang khan tual chungmi mi pakhatin hliama tur ti hria tani sei phiu township lama in kana lo thlir le ela nimin July ni somparia jing lamdar kuale mi somli panga vel khan Magwe region Pakhawku district sei phiu township tape khothlang lama sipai mi panga vel chuanna jeep chu Pakhawku district PDF battalion lina ten len mine nan lo baya firfiak sipai panga jinga mi pali chu ahmuna thi in mi pakhatin hliamna takatuara an motor po achhevek ti hria tani chutiang bokin July ni som pathum po khan Magwe region Pakhawku district sei phiu township Kongkhua le Changkho inkara number 21 ral thuam laka invena siam na hmuna tanga chuak firfiak sipai ta chu Pakhawku district PDF tangrual tenan loka pa sipai pathum thi in somin hliaman tuar ti hria tani Zikong khobula inkana chanchin longai thaleila Mon state Chaitho township Zikong khobula ramri pelakal firfiak sipai force za somnga vel te chu July ni somparuk tu khan pa u PDF tenan lo baya dar sari vel atanga dar kwa vel thleng in kapin firfiak sipai pathuman thia som pakhat vel in hliaman tuar firfiak sipai lam hian tual chungmi mi pathum an ka hlum ba ka tual chungmi te motor pakhat po an hal chiat sakti in pa u People Defence Force khamdom thupong tuina soya asoi dan chuan sipai ui chauta hian Chaitho tangin ni som panga khanan lo chuaka ni som paruk tuk da sari vel tanga dar kwa vel thleng kan in kap Zikong khu alutin sila en tongpong ka chiama tual chungmi mi pathuman ka phlum mi pathum jinga mi pahni ta hi in kana laman kal palaniang an banduai ta ni chuan motor pakhat po leibula lo tlan an hmufua chu RPG nan kap tin an soi firfiak sipai beitu ta hi KNLA te Turia Operation Drone Force te TPDF te KRF te PPDF KD te Chaithu LDF te le Bilin LDF te anni tazelam in kana ve thung Sagaing region taze township Kanthuma police station atanga force za somthum vera chuak firfiak sipai LIB zathum somruk pakhat te chu July ni som pasari tuk dariat vel khan PDF tangrual ten ral thuam lianin an kapa hemitum hi chuan sipai palian thi chumi nu dar som le mi somli panga tanga dar som pani in kar khan chang u khopui bula nasa takenan in kap le a sipai somthuma item lawan thia mi pakwa in hliaman tura wangin rang takin ta je khopui laman le PDF frontline om teran soidan chuan mi tarza vela tangin kanin kap darkar khachuang kanin ka hnu chuan anni lam somthum velan thi atur so kan tana wangin an hnung tola ta je atangin mi somni velin an lo muak sipai thi terong chu khopui bulan hal veka kaidi lama chuan mi pakhatin hliama tuara ma sengai tu om lo tinan soi PDF tangrual te hi ta je PDF te Soibu district battalion rukna te battalion sarina te battalion kuana te battalion sompanhina te battalion somni pangana te special move force te battalion somni paruk te KPK te TSR te PLA te le township LDF te anni Tisang kempa sipai chobbel motoran bai thu Sagaing region base IB somthum pathumatanga Mimmiu township Tisang kempa sipai chobbelakal firfiak sipai motor pali inzui le lam chu July ni som pasari jing dar kuale mi somli panga vel khan Sagaing le mungyo inkar Tisang khuale kan phia zarat kho inkara PDF tangrual ten landmine bom som tipuakinan lo baya amalama tlan sipai motor pani fu in sipai palian thia mi pangan hliam thu Monio Revolution Force MNRF tenan soi an soidan chuan an kallam khan
bom som kan kamna zone an kallo wangin kan bai thei talawa an le lama chau kan bai thei motor pakhata ui chau som velan chuanga reilo te kan in kap ton bok tin an soi heta fir fiak sipai baitu ta hi Monio Revolution Force MNRF tele Pentagram Alliance Brother tangdun ten ni mataya lama ve thung suan fir fiak sipai ten an mi man ten that le tlat mai Mandalay region mataya township Nachi sin khuwa puithiam sikula inkul fir fiak sipai ten July ni som pali khan ngiang au khuwa lutin tual chungmi mi pali manin an soisa a an ka hlum vek nuwa an ruang da chu luipui an lo pai ti sia tani fir fiak sipai ten an tha tak tual chungmi mi pali ta hi Singku township ngiang wung khomi mi pathum tale mataya township ngiang au khomi mi pakhat ten nia Nachi sin khuwa mistri na an tho ho lain an pali hian an mana an pali zinga mi pahni ngiang au khuan ka phluma an ruang chu luipui an pai ngala midang pahni po Nachi sin khuwa anin kulna puithiam sikulan hruai hnuwa July ni so panga khan an that vele a an ni ruang po chu luipui an pai le ni in Wetlet Informational Network tenan soi firfiak sipai te tha tak mi pali te zinga mi pathum te ruang chu tua chung mi ten an hmuto a mi pakhat ruang ero an muri lo ruang pathum te chu firfiak sipai ten khuan chho san hnuwa tua chung mi ten an hal ral ti ria tani sipai hun pui beiron turin ma an la don ta firfiak sipai hun pui ne piro beiron thaina tur project tum ngana mama miane pueka me ti chu malak tan ani don thu NUG Defense Minister Urei Monan Nimin Khan press conference a puang tun tuma project hi ne piro beiron na tan PDF taral thuam supply theina tura ruwa manania July ni somni pathuma tanga August ni som panga thleng ruwa manni in cheng noi sing khat muturin donation kan khundon ani ati project tumli an kalpui to na khan $2 million vel an muto a khanga tang khan PDF taral thuam lian an supply thei pha ti ria dani do Aung San Suu Kyi in NUG le PDF athlop lo thu an thedar Thailand Ram Foreign Affairs Minister Don Pramadinaya le do Aung San Suu Kyi te July ni som pakwan in mutum khan Aung San Suu Kyi in NUG le PDF athlop lo thu a soiti in Myanmar Military Council ten July ni som panga khan dot thu an thedara rengun le Mandalay telin khopui sangsanga sipai te police te venglal tele an tho puiten le kha taran wa kwal thu tol chungmi ten an soi Mandalay tol chungmi pakhatina soidan chuan Nimin Khan Mandalay upaing bridge Aung San Suu Kyi in NUG le PDF athlop lo ti inziana le khan ron tara mi puite hna pon sem darna sa ti na soi chutiang bokin renguna pon sem dara mi pui veiwa tamna hmuna ten tara zirna sakula te bas te na ten tar renguna township pakhata venglal secretary pakhatina soidan chuan tun thachunga thedar turin min tia an thuziak chu Aung San Suu Kyi in NUG le PDF athlop lo thuani tinan soi veng pakhata paper sangkha le zanga vel thedar turan tia township pakhat chunga paper noi tel thedar ngai don ani ati Military Council thupuang tu zomin thuna na soidan chuan July ni kwa khan ne piro a aruk tein Thailand Ram Foreign Affairs Minister Don Pramadinaya alokala do Aung San Suu Kyi nen darkar khatle achan ve velan in kom an pani hian zelen takinan in koma eng thu nge an soyero kan thelo tina soi chuwang chuan an thu soi eng man sia si lo chuan Aung San Suu Kyi thu soi nian soi hi dot thu ti achiang hle ani khettet media in Nimin July ni som pariata sipele PDF thi report ala khom danin Magwe region so township a sipei somriat thi in PDF lammi pangan thia Magwe region sei phiu township a sipei pasarian thi Magwe region Tangdon chi a sipei pakhata thia Karen state chia in sei chi a sipei somngan thi Karen state Miawari township a sipei pakhata thia Chin state Hakha township a sipei som pakhat thi in sipei pakhat PDF lama in pea PDF lammi pathuman thi
Sagai region chang u tang sipa sipai palin thia Sagai region Sagai le mungyo inkara sipai palin thi Sagai region mungyo tang sipa sipai panien thia Sagai region ye u tang sipa PDF mi pakhata thi Mon state chai thu tang sipa sipai pathuman thia Pago region yera si tang sipa sipai pakhata thi Sian state ta chilai tang sipa sipai pakhata thi boka heti hian nimen July ni som pariata sipai thiza le PDF thizat kheten media in report ala khom danin military council sipai zale somruk pangan thia PDF lammi pakuan thi bokani khati jongkha waina chanchin thar kan ngai thak theide chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye